Siyamphile kulomhlaba thina Siyamphile emhlabeni wonke jikelele ngevangeli kodwa sitshintsha ngazi abantu sinjani kumele senze njani ma kufanele sihlanganise ilizwi likaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ukuze kuvele isambulo sivela kuNkulunkulu ukuze siguquke emoyeni uNkulunkulu wakhuluma nomfazi weSamariya wathi ngiqinisile kini ngithi siyazi isikhathi njalo sesifikile lapha abakhonza abaqotho bezomkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso yiko ngiqonde indlela mina mama enyukayo awukhwela zonke awuyezinsuku baba awunginguye awukhulekayo sephezulu baba ngiqonde indlela mina mama enyukayo my babo ngikhwela maye awuyezinsuku baba mina mama wami kodwa nkosi yami sephezulu baba mina ngizimba mama Baba angithandi phela mina ukuhlala babo awumena baba ayibumba abanye baba kumba abanye kodwa mina baba ngithanda phezulu baba angithandi phela mina baba ngingahlala kanjani awumena baba ayibumba abanye kumba abanye ayibangahlala ngithanda phezulu baba mina ngisimba emhlabeni olethuli endaweni ephakeme endaweni my babo sephezulu baba ngiphi inhlawulo mina uhlanzeke usathano yangikwaza kodwa inkolo yamiswile Nkosi ngimise phezulu baba mina ngizimba my babo endaweni baba endaweni ephakemene kodwa phakemeyo siphinde futhi baba mina ngizimba mamise emhlabeni olethundu endaweni kodwa nkosi yami sephezulu bakithi siyabonga.